holi saya ganda mana diholi dihami titik akan roh soalnya punya tua-tua nggak titik si bapama golang-golang pangarahuna boleh tema nengit malah kamu katulang dia mau tulang nami di hapus rumah hotakan untuk seropi haman tawat kamu noain om mahatanami siapa bola hasil tuh hapus rumah hotak kami nah baru nami itu son jalan panggilan nami nah pendek malah tuh jambar mangihut jambar tulang robotian no katulang nama jambar tulang jambar mangihut wah tinggal pengarang mau di hula-hula nami si jala bona-bona banalu na siang si margarum hula-hula nami si jala bona-bona nah ini orang jambar mangihut mah jambar ini tinggal pengarang nah jalan kamu lunga jangan kasar gaul dapannya tinggal pengarang mau di hula nami hula-hula nami persis naga tidak kesana naga siagian siagian lunga iya nasian peranginan tasang natar psopi gari tapi aja lekku teman-teman oh daktola nomor 3 nih besi bereng udah naruh teh siburian nasian peramenangan lutung samosir halo lunga di hula-hula nami hula-hula namar hamaranggi udah nomor 3 luhur Manuru hula-hula nami Manuru dia nasida Hari Tonang dia nasida Dangaro Sinaga dia nasida di sana Sinaga perspektor macam-macam lagi Sinaga nasihat si sorba Simatuani angkinami nyado aja Zaloma leh lunga Simatuta Arang dupe oleh Simatuta nah tepat baca mana acara tujuan turun nami rajai nababan nasi lepas setar tabajo amanimia nah perlu lepas setar Allah turun nami nababan nasi lepas setar Allah tabang bisa Allah ini bah mas marha Allah nya sebab kuti jalan maharaja nami nunga ando inang bah dan akar di ulang nami nenggolan nasian di penenggolan Allah itu di ulang nami akan nomor 3 rohon aku beri kamera takas nak ini kan ate perjolo mah tak pola nama dia jadi tulakku itu nanti sudah kasih tahu tuh ke sahat Allah dia ada tulang etong itu saat terus itu so ikut taruh di rumah sila mau tak kami ngono bunga kata di harus simak roro sila hilang aku kamu roro satu kain anda marka aku dah sila tuh nanti ikut aku bolon nasi jalan sana Allah nah dia nasi dah Allah sila tuh nanti ku menulung nasi Katolik bapak nama arak turung nami saluna jadi si do nami tak namanya na atau pasu-pasu kami itulah tung namanya do kamu do mangalnya pasu-pasu tuh kami jadi nang donon lima di pangmodeng ini najujon kurang nami on kadono pun masa menidok ini najua asa songgok masih tapi itu bulan di rumah gorga sisa ada tahi namu sisa ada roha tinggal apa berhatu tulang untuk kamu kepanan nasaluna asa ada abok nani dulu jupang najinalamu gada sauk nasi nakak ni rohamu maju tua bang sudung masahat matu buktian upasa tami atas saudi itu lang saya sama itu saluna tu panggabian saur manang tupar horasan maju tua itu lang
suhutan di pemuan Nasari Batua bunga di Sokami sen horong hula-hula nama Hamaranggi kota Kalhula Patlido di Gagasan Tikyon Parjolo Pacaton kami satu hula itu berduka kita Dinaulau saya ama siap teman mata siap apamu alani begitu kami dong so dia persirangan baru dokter atau orang dohot jangan dulu doa ini persirangan takaruk kepangan be itu lingulu di Portimio alai si dohon nani saya ada panggilan nami di amun saluna keluarga tinggal honi reku galutun asal giat di bagasan saradi roha amu namar duluhun namar hamaranggi dumuri topar nilai kol asa totong sadar rohamu dus rohamu dumuri baik kamu ras rohani botok pulisan mulai di botok kuno belu asa totong di bagasan sadari roha amu na saluna asa dapat kas di roha di pas hati di berbagai wata cuma masaroha pasu-pasu yang gudang lima roha nasional napi di bagasan dumun di roha kalau totong terpasat itu hata gue do dumun di rohai jadi as di roha tak kati kinamani asa oras mahamuna raja di pamuron nami oras sami sepuluh hula-hula sudah boti mahami boti mah ya muna sa luhut magagulong parang nilayo masabi na nga ni sa Robin mo nagka betul-betul kasi ang garap nito ang turun-turun nito sa to ito mag-uurang makapagupunan sa luhut ang lihamok ka na mag-uurang pengkin sa rumah tuwa oras mahamunak ka na rin ikang dumita suwag-suwag ni manang natin pangaratuan asal lumak na ito sa hitsong lumak na ito sa luhut oras mahamunak sa luhut na siya suntok tapi mo bilog parang nilayo na tinggal di hutan suwag-suwag ni manang natin pangaratuan maksudnya po ba't yung lumat tidak disoto mo nga juga candu mo nilayo asing betul na natin na magkili bata kubaca nama umur-umur akan ako poso masa sa asul sa kapadrot yan nga sa hatitan na uli sa manong tataruhon nilayo tulad na present ko na sa matohan mo na sa luhut na oras dyan agawin so masa nga nihatan namin ang parang tangiang ko hatay nung gari pasah tamu tuh haming mo ni nung nga tumaruptod din namin anak ko namin perhaberkan mo takas sa luhut na iso hula-hula merawarang hula martinuruhon masalah serohan namin lumobin na tulak ko sinagada so untuk makurangin hamu karja lobi siano karena dulu buru pe alai itu hamu takas karja nami sudah udah mertak dulu dong nyan acogari nasape songonia banggure cak kunak tengan tong do nyan berana alai iba jotik kina songoni kono itu jadi itu makurangin hamu na kata pasu-pasu tangian perasaan nunga tumulas rohan nami di pasar di batame itu hami songon akan waktu nanya komuna penasamu sudario asa isulu masa itu hotel rumah sahat di tengah kok kamu hami di dok yang nama satu harus kita usah gawe putih marah dari waktu itu lunga pemulus rami belum oh itu lah halo gawe dari sana mi ay dia lo holo Wata lo ibare Apa aja sakko dong sedih. wata ngia to mo Abi kena ngadu. tanga lo masuk tanpa Aku betul. itu bunda lohata dalam takas doa tulai kata tidak terlai itu gawe dari sana ala paparan nih rotokku dua halo ada kubur halo jadi tol pagi nomu gula buat tanulon hoto deh rata nama lor hotulang alaya suksara jo hami pirok parni bormon lumobi ma si batuan yo pukko punya ngata ate dabar kamuda kalau tinggal di hutan orang selalu ikut telepon di kita berkau ketaruan jadi asasara hamil jangan ingin untuk sarang alas rohanami ini betul
Udah saya baca salah. Dah, kau ni dong. Ni dong. Oh lo. Pagi dong. Udah mobil lo. Kau dong. Dah. Unang gabi ano? Ngasaan pero hanami. Napas bin asa sana jo kami sana. Orang eh. Sana tuh. Badua. atas tato rohani untuk berbeda kita alami saya dulu kami yang sama tokoh kita bangsa asa dilihat di kita aturan pikiran budak tolontak bakal hari subuh tak lima di hamuna caudun tapak ada tajam lantaran kayu dulu marna tapak gua hamuna ada buru nami nanti tinggal di lagi awasan belum datung sejurma dalam sidang hamuna dalam Sony PH tanah dapat tua tahu tuamu las maroni pada mulas ruang tondimu betul kami di bagat tikion ala hubedek karani rohamuna kalau na paparani warona angko hamena pagiron nami kugalu bamulan nami ulon Golo. ala pagiron muna sala bamadate ma santara mamu tongonde naik unang berdua tongonde tua Ima pangiruan namin ni Raja nami. Ima pagiron nami di bagat tikot hamena kon nami angko di permodi ngelai kon malang beri kon di bagat tikot mati di pikiran nami aku na perdulu ya Ala ni Raja nami. alay sa kani matiki di bagat tikion pikir sor mo dua malaiku itu paktuat tayo sudah paparan ni berekot dua tahun dua anak nabi mamu dua anak pintar akar aku tan nauli mamu dan paparan ni berekot dua tu panuput na matu ada beta makni dulu tak matu atian kubasa tabi na kapan pat naulon mangko kumaramu mangko tadimu tak mamor tak magabian Mata tu Raja nami. boleh kal mau orang tahun perdulu mana beban matuatan kubasa tabi na kau tidak terabui tak mamor tak magabian Mata tu. Rusi berhiti matanyang matutuhan na sadana hami sonde na seunang magdo sonde tua. Ima pairong hami Raja nami siap kamuna. Nung asa hati. Jadi masukatan las diro hami di hami bersadarion bolo ke berstahun kami anak pemuna dan perlauni anak beremuna di bahasa Tikon.
alani raja nami asaro johami songon naman pahamu mana songon dia pe no pasata ini songon piso halasan la semarohan itu bimuna ras rodemu ras sisi mana pasti atau bimu baik kami jadi orang jelas semarohan jadi amang nama naik pasok kan so paham jo hulannya Saya sih marwani Tuhan. Saya tahu aku di pujian ini rekod. Kalau aku masuk ini dok berhat apa? Cuma ai juga. Gadak ai nota. Saya sih gadang umur mahu nak suri buruk. Tidak dikoni rekod. Jangan si korok bilang. Matu tu raja nami. Ai matulak juga. Hata pasu. Nasihat Tuhatta, naposoni Tuhatta. Mobi natiak kami hula. Aku hamuma martoran itu. Matu tu raja nami. Do dihamu inang namorai. Dihamu saluhna raja ni hang kinami. Raja ni ali raja ni boro. Lumul ma dihamu raja ni hula nami. Raja nami isonto hami uduk jala sirek roh nami manggil tangiang sakamuna do disudi yang kata tangiang do akata pasupasar terasang butuh hami di pasatuan tamai tu hami selalu lumuma pinoperni natutuan nami ni asa horas sar siga di pangaratuan horas nang dibona diture asar horok kuma tiboma dulu hip torune mamul tabu sudah hata kau nauli hata pasu-pasu nasan kamu nama kalau ngami lupa bulan nami apor nami maras tong Tuhan dijabu nak 10 itu cuma 10 lalu masih maron itu hata tong mai di pasar kok mar Tuhan dijabu masih patah sohingum pekerjaan ini muhabir nggak betul ibate jadi mana muhabir bas masih borotan nih las marhamu dalam sohoni apa gitu perceraian terpilih itu hari tujuan dari jadi soal lima seperti kami bahwa atur dalam mana partisi
Wabe, unang be manganggu kibe. Unang be. Tiur marahakta di nalaw pa marahakton na tuwa tahun. Nalama aung tunasonang digijang di surga tuturu say nasonang maaw. Nagot dosa ko arsak say dohot maho say tusur ko malao. Sairo dohoto say dohot maho say tusur ko malao. Iduata Padengga Basai Radeleon Arion Arinauli Marahi Pasok kita saduna nang diamu saduna na sadutun terkemut. Jadi kami setongan uria gawe seberagas buka masuk sejarah. Uleon ni layon opu maritanon paralelo ditongan uria gawe seberagas. Terangkat udah ibana gabe bendahara pembangunan menggati upu mega pasarib. Alai songonima banget ng tuhatta ima dinalaw paparoto padeta hita nakusikup palapon ni gereja gabe si Baragas di sina lai upu marita dolion laos mangai persahiton nunga pula nang ibadah dari Tuhan. Dan bahasa ada Tuhan ni. Opar dang nagabe pribadi nama beri. Tuhan taro nama militi tadi. Dibeli Tuhan taro nagabe menggati laiku utumarita dulion. Nagabe bendahara pembangun nagabe si Baragas. Ima anak nga si nagurtul teh amatikli anak nga si nagurtulu amatikli sian hurian itu hatta gabe si Baragas aman itu kamma itu hattai agak udah uli hape aku udah nengkani maru do di pasat hatta saya ingkamma agak udah penasaran itu hatta na tulayon sa muse tu anak nga ima dek berek ko matikli na umangulaon akaulon nauli akaulon nengkan ditong-tong naulia ima nagabe parahalaro dia gabe bes Baragas parahalaro naso matala paguna saya dapotan akka pasu-pasu mam dapotan nauli dapotan nengkan di pudian ni ima amanami manang amatta upu marita dulun manang naik upu dulun. Jadi tu congonipe mangga congod dia benno. Yak kada dari tangiang terus neroha sosial. Tatongani uriatta gabe Baragas. Kasang roha muna. Makorona ka nauri kada dengam ma pasu-pasu sisa roha muna. Ya muna sudah keluarga nanti dari kone naik upu marita dulun. Kenal memang berdarah pesama sarungna jaka rusneroa nasen huriata
Doa-doa minatu juga cinta pagkamhat amang bawon. Doa mina kehilangan sa kulitai. Jadi alami ini sidohon nami Tuhanmu. Dan kami atas nama Tuhan Pina yang KWP Cibaragason. Olah tutu hatai mahamuna pasahat kediri. Tutu hatai mahamu magaluan saluhut AHP na pinikiran nirohamu. Oleh cara pagdagingon dos jam muda lang tarbahen sumahew
rohanang pikiran muna alam pasirangon siyan amat taon. Alay monohatan itu hata namat dok. Kristus kau hanguluan dia lalabero nak hamatia. Asa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Mangulu ikon mate asa tungdenggan musi. Sukut bakiti tu asanga ponai. Hiti-hiti guarni di bata ama anak dohot toti parbadia. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus ahudo hahiop dohot hamuluan na manguludo na porsea di ahu adik pemati ibana jala ganuk na mangulu jala na porsea na sutu pamati ibana salining lilimna. Amin. Marpangyang maita Ali Tuhan di batama nami na di banugijang paroha ama na sumurong parholong roha situtu di leopodo anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean alani dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati gorang pakirimod dohot hanguluan nami asima roham dihami siala naung jinumi dongan namion siala labung nami lihon hapur seon na tugu dohot benget ni roha dipak kirimon na mangulu turoha nami asa unang marsak jalamat pilih hami songon akkanaliban na somar pak kirimon taiti maroha nami dok pako ay hodo pangapul di hami pasada roha nami makapusiho asa marhapusat jalan marhatoktongan roha nami betuho asa marsigat kung tuho hami saliling hami di tanoon asa tarbayan hami musim mandapunton ho di bagasan hatiuron dohot asa ngapon. Amin. Nahinaholongan di namusudi pinompar ni damangon perlumubi madihoinang kursi nega na magkabaluhon naing tataruhon ma damangon tuinganan paradianan parsatukin ini menuju mulu ma panghak kamu adani Tuhan dimana malalihon pos rohan tak kirimut dihamu dimana tersurat siang pesalmen itu 116 ayat 15 soal meridok adani Tuhan argado di rohani Jehovah amamati ni akkanani asian nai argado di rohani Jehovah amamati ni akkanani asian nai dihaten desa di dok berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. 5. Sahabat ikon bang taduhamu keluarga tu damangon mulu na ideal jolma bui ibana dan muda keulona satu umur 60 mulu lansia unang be dilihat ke ulau na borang unang be dibubat to mulu bui
Ngulubuin yan na dua-dua sonang madibayanak kaya nakonna. Molo nga masuk lanjut usia. Buasa udok kebanggamu, tidak ada kata usia di anamo. Bahurang lobi marumur ono pulusia mati di jalo ulong na sian huria jadi bendahara pembangunan. Tuhan Ibu dan di Juebana di jalo do ulau ni dari maju partikian nanti amang ina Roma parsahita di netu itu jala ingot hamu mahatani Tuhan namar saringar detikon duita salut na ima jalma narga di lupan itu hari tidak kenal usia neng mah hitak kasuduno poso jangan pernah katakan aku tak sanggup Tuhan mengulahon lo meniroham dari nama dua diulahon alani ido narga di depan Tuhan jadi halomuan ni jahuba mahita toktong na mengulor so pahami nahu haulongi hami di bagasan Kristus Yesus totong do hami madok muliati tua dupanmu nabadia jurolas ni roha lumubi arsak ni roha be Tuhan wingot hami do goarmu nabadiai majoho asaho maro tuhami miat dihami maritod dimi margogoi ho kami akan agale ditikyon lehononmu dihami Tuhan apulapul disude keluarga nadinadikon ni amanami opumaritan baturat tuli posohanami Tuhan argado hamatian naniasyanmu jala saliling mulu ni amanamion di pararhodo ibana gabi ulami lahumang ulahur lomuni roham di tonga-tonga ni huriam alani Tuhan pos rohanami isudi peparan yang manamion marhiti ka ulaun nabi natupan yang manamion ujung uluna gabi tiruan ma di tonga ni keluarga sada kebanggaan mau di tonga-tonga ni huriami di tonga-tonga ni keluarga asa marhiti nasa ulaun naung diulahon amanamion di ujung uluna Uima dihuton di tengah-tengah ngulu nami limobi mandi keluarga nanti kon ni opung maritan dolion pasu-pasu Tuhan saluhut na lumobi nang ina nami boru sinaga opung maritan boru isdilu arsak ni rohana oma Tuhan na mga pulit jala mga liho pos ni roha pakiri mo na mangulu tinanamyon asa kuarin na neng roh Beliau ko malas ni roha margogo di ganuk ulaon si ganuk pari sudah peparan yang manamion di dia pinasida maringanan na tinggal di bona pasogit nang di tanau parseran itu ma Tuhan nama masu-masu mulu nasida nang dipakirimon di anak konni inanami na sudah potorok kap dobe ma patuduho di onon mu Tuhan partutikina jalan adumingkan nasyakko si maroham yang taron nami ma amanami waktu inganan pasatukin ani oman mengalih hopos ni roha jala pahibul roha pikiran ni sudi keluarga asa di luas di bagasan holong dami laho pataruhom ni amanamion tu inganan na paradianan pasatukin ani pilu jimaho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Lo asau asalau tu Yesusku tu dadau. Lo asau ai balungun dorohaku pada potot de dataku asa di labung naau asa di labung
ramoti Tuhan debata maho naur luar daun mokomat olak nyon rodi salilim nililim na. Amin. Itu rumah. Holong doroha di debataku holong rohan atau tong dia. Ai di patu pado haduaku marhite Yesus anak naik. Kaparan dulu. Iya. Oke. Ada segijang kan? Iya, kaparan. Langsung terlibat. Dari tahan kali ini. Boleh ngari ya. Apa itu? Masuk ke siapa? Beribat. Iya. Kurang bareng. Oke. Pelan. Geser dor. Iya. Tatar turun Saudi. Turun Saudi. Ya. Halus. Dia anaknya. Juai. Ju pangalin. Hajal maun jalan namangi utau tu surga. Nani ulamu di hajal maun jalan namangi utau surga. Silonggam lubat turuan kung maritad duli. Siatano do parmulan ni daging mumulak may gabetano alay Tuhan debata na manokpaho do Tuhan Yesus Kristus na balwaho ko siya dosa do tod di parbadia na majuho Tuhan uluan na surasuda di mamangaramoti or bumibake pay maro ari parpudi. Amen. Martua doak ka na mahate marhiti-hiti Tuhani olat niyo olonin na tod di asa maradian na sida siya nakkaulaon na ay namangihut tu nasida do akka na niula nasida. Amen. Pinasat ma tu keluarga laho madabutano parsira. Yesus na tu ari, Yesus sadario, Yesus marori saling dili. Amen. Selamat tinggal my hand. Edomu se pamatako siya tano mano. Edomu se pamatako siya tano mano. Suang manguru pe
peno ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Amanami na di banugidjang hodo de batana puna hami rodi suding ulunami selihon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tu tanganmu matod dinami dohot daging nami aso nang lilu hami di ujung ni ajal nami selihon todimi manugunubu hami asa diramuti hami molo hubulus hami ruran linggo mani hamatiani asima roham saya pamasuk mahami sogo tu hasonangan na sunding gani amin rap mahita martangiang tangiang na pinudahon ni tuat taji saya pinudahon saya romadahon saya sabun Leo sabari Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani de bata ama, totar sorentod di perbadia mana madongani hamu saluhutna. Amin. Mari dihita. Ale-ale dogat daring do sudenai. Nang pedi patar hida saat kudiani tahu domu senasi dari kadikot pakai. Nang pedi patar